Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 12. Makita ti manakam ti umay ariribo katliklikan na, ngam sumarakusok ti gagangay a tao, kat pagbabawyan nanto iti kamaudyanan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isit. Anyamot tan. Bigbigat pa ilang. Agchichismis mo nang kita akaruba. Di ka kumaagungat lakay. Ta saan mo't asika, wano data ti pagsasaritaan da. Makaisturbo da nga rod. Imbis anak katurog pa ilang ti tao. At dadaditan niyag sasarita. Noan niya launa iti pagsasaritaan da. Kat inal daw damot nga at dalaang ti boarding house. Malahos ton, Brando. Ang mga numangagda ka, nakababain. Anya kababain. Isuda, ti kababain, Cora. Saan man adagita ti sakit mo? Anya? Malalala, bumangon kan. Yung kaisaganan di paggarmosaran ta. Kalpasan na, inagmata nagtrabaho. Makauma ti panagnyung-nyiwat na kita karuba. Isulat mangmangagan. Oh, adda ka matgaya man lakay. Apag iso, nakaluto ako iti pangrabyanta. Ngay, itaman pa'y uli magtaglawlaw. Naguli maganda kiti chismusa karuba. Brando, anya ka din dayta nga ibagbagam. Amang ano adda makangagkan ka. Anyan tulangan ti maibagada. Agoray ka. Ni, anya di yung maang-angot ko anabangsit. Kaslarong kiti aso Ha? Oh, amang ano adda nabadagam. Ni, unyag pa iso. Ijayan dakardo tinakapayatak. Ha? Ay, mabit man lain. Pagsasawak man dagita. Imbaga lang aro din di akin balay, abawal ti aso di ti boarding house. Ngam, aping amin niya papilit da. Di kan mapan iti ayan na. Nasken amapanak. Pasensyakan manong Brando. Nakabulos ngamin day aso mi itay. Imbaga lang aro din ni Manong Julio ang maiparitagtarakan ti aso di taoy. Ngam, aping amin niya papilit yaw. Pasensyakan pare. Saanan na maulit? Siguradun min akanayon ang nakatali di aso mi. Maminsan pa nga da mabadagak arogit ti aso yaw. Siya kon ti mangibagakin ni Manong Julio. Tapapanawin da kayo dito. Anya? Dahil tatirombang ka da kayo. Gaputa diyo mo asurutin dagiti pagalagatan dito boarding house tayo. Niya? Mona, Cardo, pasensya kayun iti asawak, ha? Ay, siya kun ang talaga ti mababain, gapo iti ugali ti asawak. Ay na mare. Nasken a palagipam ti asawam. Amangan na makatumpong iti tao anaungat. Wano na oy-oyong ngam iso. Narigatan. Ay, kanayon ko apalagi pa ni Brando, ngam awan lata. Oray basit abanag, naglaka nga agpungtot. Ay, unay mo't ti asawam. Isu nga awan ti tao amayat ang makigayam kan kuana. Gapo iti ugali na. Inyag kon dagiti usar ti bebe. Ado daytoy kan kompleto. Saanan ang mausar daytoy di anak ni manang mo amarisa. Gapo tadakkelan. Agyaman naklaunay, Auntie Maria. Dakkel atulong daytoy para kada kami. Imbagla saan min ang gatangan, inton umadan hindi pa nagpasngay ko. Ay wun kaanakan. Sapay nangina no gatangan nyo dagitoy. Di igatang yo, urnungan nyo laangan. Tapno ada maaramat yo into nagpasngay ka. Lakay, anda ka maggaya man. Itaman pa'y anasapa ka anagawid? Rabin, agchis-chismis kayo pala. Anya, ay pasensyakan Brando Inyag ko la dagitoy kawas ti bebe. Sige, inako. Oras ti panagina na. Dahil tapay lang makichismis tar aramidin yaw. Brando, anya kamatan. Saan anasaya at dayjay nga imbagam ka ni Auntie Maria? Di ka kati mabain kan kwa na? Anya kumangit ipagbayanak kun kwa na.
Day talag chiskis Mr. Aramidon na. Rabrabe. Ulila akon iti amakan ina. Agmay-may sa akmat nga anak. Ni Auntie Maria akabsat day dinanang titi Makdar akas inak. Iso ang mabalin ka di. Ala, di kan sumanao pa, Cora. Nabannoga ka? Day tao galim nga agawid ka iti oras sa kayat mo. Uminom ka iti arak. Di mo panunutan nga daak dito nga gururekan ka. Magkumano sa anak amasiko ka. Kasanon, nunaganakak, kat naira na nga awang ka. Kasano nunaganakak, kat naira na nga awang ka, Brando. Asino kumati ada tumulong? No saan ada kita kakaruba? Iso pa nga asim ka di baliwam ti kasta nga ugalim. Siyak ti mababain kadakwada. Gapo iti ugalim. Putnutin ako natin asawang pare. Panunutan man na yung bag. Ay, Managpungpungtot ka ngamin. Day tati baliwam. Narigatan. Madlaw ko kun ka. Uray basit abanag kat nalaka ka makaungit. huwag nga rod, pare. Wala, di ka gumurgura iti imbaga ka. Kasanon ngay, no bilang taganak ni bakat mo. Kaya't gapo iti day tangay pakpakitam kadakwada. Kat di damot tulungan no naira na nga awan ka. Oh, anyang itirek na. Iso abaliwam ti ugalim pare. Panunutam, ati ad-adda makatulong kan ka. Kat dagiti ka arubam. Nasaya ta pinalagipam di bastos nga asawam ko ora. Di nakpayan respetuan kas antiyo. Pasensyaan yun ni Brando, Auntie. Adan tulata siguro panawan ang makaamiris. Ibagamkan kwa na, asaan anasaya at dayjay nga ugali na. Kasla di nakasapulan ti karuba na iti dayta nga ipakpakita na. Sana bali, Auntie. Kanayon ko apal palagipan. Ngamin, oray siya. Mababain na kadagiti boardmates tayo dito eh. Oray basit lang ang abanag. Kabaulan na ida ang mapanungtan kan bugkawan. Ay na, nudyak lang at nakapagtepel. Pinagsasawa akong ti asawam. Uray adda na talgad at trabaho na. Saan arumbang nga ibaga na adi na kaya ti mapadpadawatan? Di pa'y katagyaman. Ala, huston, Auntie. Siya kunti makaamukan ko na. Hey! Awan, babay niyo akaruba! Nabartag ka manin, Brando? Ay! Di na kasarsarita, si Cora. Tama nga, bugkawan ka, mate, ha? Anya? Itaman pa yan, Jack, nadanon jay antim diti boarding house. Anya ka din day tanga ibagbagam. Hey! Pangasim! Ah! Di ka kumamot ang pukaw. Ah! Nakababain. Kan may sa rabiin. Panaginanan. Awan ka, butang ko! Rumuwar atin na turin! Aldawan, ngam anda ka pa'y laang di taan nakaidda. Di ka kadiag trabaho? Saan? Inton bigaton. Aday ta. Gapo itinalaos abartak mo iti rabi eh. Di ka manin makapagtrabaho ita. Ay, Amumat akapulanak ita, Brando. Ngam di mo lahat na maliklikan ti panagin inom mo. Anya ka mo tan. big. Di ka man sumanaw. Nyala, uson. Nauma ako na mangipalpalagip kan kay ti ita abanag. Sige, aramidam ti kayat mo. Ipagarok mo ahos to amin nga aramidam. Brando, panunutam ko mga umuna dagiti ibalikas mo. Sakbay nga isawang mo. Nabartag ako, pare. Kasla, jagon kabailan ti agawid. Maturog ak dito yan. Agawid ak tulangan, no bigat. Itulod ka langan pare. Ha? Sigurado nga, gururay ti asawam. Sana, pare. Amangan no, makerfew tapay. Lari ka tayo. Wala nga kabulanan mo ti asawam, san ka di? Narigat, no baybayam ngagmay-may sa boarding house yo. Ay. Ay, wanyag pisuan niya. Sige. Iridap ko labita, tapno, mausawa na.
Itulad na nga rin, no, madamdama pa na. Itay pa yung agsaksakit tiyan ko. Ang ganakag samatan. Anday tamanan, agsikal manan. Sapay, andala man tirabi. Ngamawan pa ni Brando. Sigurado anak kainom manan day chay. Nasakit na talaga. Jackson kabailan. Tulungan, Doc! Karuba! Karuba! Tulungan, Doc! Anay ko! Mona! Please! Tulungan, Doc! Mona! Oh, Cora! Tulungan, Doc. Aganakang san. Nagsakit tiyan ko. Ha? Sa dino ti ay ni Brando? Saan pa si Mangpad? Sigurado nga gininumdamanan ita. Gaputa Sabado. Mabait lang. Ayabak ti asawa, kastamot ni Manang Maria. Isuda ti mangitaray kan kay ja ospital. Apa nga? Awan mo't kasawak. Ha? Awan dagiti nakasagana ka usti baby ha? Nasaya ata si Mang Petkan, Manong Brando. Ha? Sumaruno kan ija ospital. Ha? Intaraydan ti asawam ija ospital, taganaken. Ha? Kasta ka day? Sapay parbawan pa ilang. Awan paglugana ka mapan. Mabait laeng. Ringak ja apo ko ni Manang Maria. Ada motor na dayjay. Isulaeng ti mangitulod kan ka. No kaano ana ipas ngay konti anak ta. Isumati sa sangpat mo. Pasensya kan, bakit? No awan dagiti karuba ang arayat kanyak. Andiyak lamon. Ha? Mabalin mo ti pumanaw, Brando. Sana bali. Tadamot ni Auntie Maria akadwak diti ospital. Inkasarakan dagiti kumparim akainumam. Di ka kumamot agsawit kasta. Pangasim. Namin anon nga inulit-ulit ko kan ka. Apanunutom ko ma, akabula na kita. Nga niya tinaramid mo. Impang pangrunam ti panagin inom mo. Naitala tinapatagkan ka. Ala, Houston. Sana bali tadakmatan. Danti Maria kan Cardo akanayon mo apagsasawan. Isuda ti timulong kanyak. Sapay ko ma. Tamakarik na akamatan iti panagbain kadakwada. Brando. Ante Maria. Pakawarid na ko ma. Kadagiti inararamid ko asan anasaya at kada kayo ti kalabas. Ha? Amok nga do dagiti balbalikas ko asan anasaya at kada kayo. Nasaya at met, tanakaamiris ka, Brando. Uwen ante. Nakaamiris ako. Kaya't kastaon ay habayin ko kada kayo. Norarigan. Utang ko kada kayo tibiyag taginak. Tanusan na po kada kayo. Amang ano, anya pa itinapasamag kinikura itikawan ko. Nasaya at tanapanunot mo dayta. Itata na amiris mo dagiti nagbidot laglagi pam kuma, anapatag ti karuba. Rumbang a respetuam ida. Ante. Agnakam ka kuman, Brando. Nang runak at adan putot mo. Ikarik, ante. Agbalbaliw akon. Baliw akon ti ugalik. Analaga aklang agpungpungtot. Agyaman ak unay no kasta, Brando. Laglagi pam ti ko na ti Biblia. Amakita ti manakam ti umay ariribo katliklikan na. Ngam sumarakusok ti gagangay a tao. Kat pagbabauyan nanto iti kamaudyanan na. Dayta ko mga adal ti intay ipabiyag, Brando. Di ka garamid iti banag, asaan anasayaat kadagiti kaarubam. Iti kasta, saan ka nga agpangadwa, nga agkid daw iti tulong, no agkasapulan ka.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.